APHLC party pen ka-resign prangsi nili media korte tumpandangan ng kamong report nili pero parpiglo apen pini ako nili people si press meet kang niya bangke nili APHLC party pen ka-resign apen ke kopia a reason si nili ka-resign la swaput haksi nili nani tumpan pachini kang tung apen ke Arnisi mulom APHLC claim repet dam repet atum penangan tumbang habar ke hat pen kunana na pen ne berta nange piateng ke nili panang chini ne lapen ke nili kumatma pima arpu ave pulhaya lam se nange pu la si lahai ta nili paklar tung si non aprang si nili resignation a letter nili porhi po to the President APHLC Diphu LAC IT subject resignation. It is with great honor and respect for Sri Zones Inti Kache'oh IAS retired, and what a privilege to work under his dynamic leadership. Though the election results were not in our favor in the previous, but I continue to support like a backbone of the party. I was engaged in many rallies, meetings, and conferences. I had also played an active role to strengthen the party for fundraise. In exercise of my constitution and legal rights to belong to a political party of my choice and guided by law, I wish to resign as a member of APHLC and from the post of Diphu LAC IT Cell Secretary and Diphu LAC IT Finance Secretary. However, there are various issues that I have repeatedly raised to Lumbazong CC President and Diphu LAC President and Youth Wings. Even I remind from time to time to the central team and President Sir to sort out the internal political crisis before it breaks. Lalu, ini ada tuan yang ta? Itu. Nasi azhatum APHLC claim repet dam repet tum nilip khanang chi ne pu bons tame lake kache'oh bai alam lo nasi azerding len pen ke claim ke dam kachipit duk along penangan tum nang chini lo nasi laso ke claim ang bong tame nili kwan ne ke duk isung pen tame charge up tipsi mane party aphane pangtang lo financial pen dang lo kisu kyune pen dang lo kithi kizang pen tame danglok nili penangan kam cerap dun api pini ani niliphan nangke plung bor i alama bangke nili nangli tumphan kadok ave phan pachini kang tung bangke party long nilita isi party kai kita pulo je khai longri longpat pen ke det lahai alam si pulo kisung ke lak alam chachak lo la si khai longri longpat alam si chathan pulo te APHLC amang tha tek ko si nili khai longri longpat kaching hon ke nili vi long si do lasi no nili phanang ki putha ba bang ke nili lata lahai ta approve pak lang je lasi no ni tum kachi mane leadership ang bong kache tonte kachi un e ang theka bang ke kedam tang ahutame non iltum alam bang ke rajan timung pen alam lo bons ta me kedam tang ke nil tum ke rajan timung penta mesen pen leaders central tum penta mesen pen pet dam pet chora pet jom pet son se wangbom dam bom lo bons ta me 2022 aning kan alangli rajan timung central along treasurer alangli nili phan kosom ko pu pen nang bai rob lo an ke nili ta ludun det lo lasi alang bang pulo party long ke claim sa me pok do kokpot piso eso do kokpot warsai claim nangi pu alam lo masi nili aso sa business ta claim bom lake nempo hansu pendang lok aso nason lang laita muni tum nang chini
Kasi la soang bong ban nilita ram rong pen stame apoisa bangke 6 lakhs pidet loyo. Kasi la so 6 lakhs pidet pen api bangke nili preng kache hang ajoy ne si alang li bangke nili pan la anar nita site nang kukuri pan si alang bang la sana kam kem dat lo. Kasi nili nali tum pan nampak lang tung ne tum 6 lakhs agreement a allo kayo. Kasi laso 6 lakhs kache hang ahut bang alang bang koson lo nili lumbazong along kam klem siksak dak lo alang bang ke koson si kisung pen pakaji ante alang bang ke preng citu jok lo di akam si klem lo lasi pinangan arjerding len pen nili central team tum panda pachini lo je lapuke chok che dedi apote chingsai nai pen ke chethan chimum nai jong si party pang tang lang lote ko alam si nili berta pilo Vice President Phanta pen ke General Secretary Phanta rason tata si Organizer Secretary Phanta nili hai berta ke pilo nasi alang tumbang ke non bang pipe ya de pustame nili records do nasi hal hai kaddo be records bang nili lan paklang te tami sivet record bang paklang po lake kursing timung July 27, 2023 aningkan nili alang liphan kachuning ri bangke mo press meet dokok na lasi laso press meet dode aku bangke cingki cingwai nang pulo step piniar ni nili phan dalal ta ho amuang ve ta ho piniason ason nang karbok bangke alang ni tumjong si party pangtang nang pote alang ni tum pupo si serious ane da lalo lasi GS VP lahai tum phanta nili ketok alodo nasi ketok alodo padem ke dam ke chok chia joine nili chingwai nang pustame alang kroi central tum ta ardi nang pidun de lalo kedam tang kopilo pute kedam tang election hutame avides tame jai sar bang fund release lo tame ne tai nur claim bang pu kom se kom alang bang ke jang thu ke thai phane nang pinai polo latang pipe ne pupe strong room ke do tame kuan lo la si lahai apot anta message central along ke lo pot anta dola piposi alang tum nang lang dun de da la si alang li akihai bikroman se aphanta nili pilo actual this was a message to all the central team hala sota kachuning ri do nili la si EVM long ke do lahai ke ton pen ke hon lahai ke kom se kom alang tumta nang lang tum nai polo se lanar ni tame nili pupe alang tum ningchiru yi pen ke alang tum wangji mune walam los tame nili long nang humri re pen ke wang ta wang ve an ke nili phan ke alang rajan timung ajoi ne kopi ajoi ne nili phan non bang ke totally kopilo pute party pen pakat na walam se alang tum bang ke dokok lo kali pulote lanar ni kopi porlo komentuan ningkan lo July 2023 people see la so pot bang chingwai une de tumi dile neli press meet ke do kali mo press meet do kok na ko alam lo la si lahai bang ke nane tum murata tum ta chini nang po neli methang jungjung a phanle ka ningzeli la si ke dam tang ke claim ason akam has ta me neli apor ke mehut apor ke dohut neli paklang thai arne si pulo arpu ave la so pata neli paklang ji arpu do ave penke ani si havar ke hada women wing tum ta nili phanang chine pu ker tang apot tang dei aho hok chini lor ke ker tang apot alang li bang supu ke so ke ne ke lahai alam ave sta me ke so ki sung along si nili ke party ka tang si cerabom sta me nang li tum kumane nang ke pen khat pen ningje noi pu bang ke chok che jong si chetok ji te wangoi youth wing tum ta women wing tum ta central tum ta wangoi chetok nang ha ke cheng pen ki jut iklan ke dam along nili ko pisi ke chok che wangoi chetok nang chipu nang nang tum leadership pulote responsible nang tum si chia nai non nili pan pugel nang leadership responsible chia ne pune panang pu tame nil chia ne ma nang tum si chia ne la hello la si so record do thai nili bos tame nang tum panang thang lo mo por ke la son ke chok che pu tame nang tum proi si non nili main ki pui bangke nili pini party pen ke chi olo la pen ke la so party ke ne anu tin phan ke kahi no pudam de inut bahini ke chok cha joine si party bangke ter dat lo tame la so ke ter phan ke chami phan ke jok ta bodi la helo nili rala tum phan ke pui kam tum ba
Sagay, siya rin tu mana, lang nila tangka kipi, kupiat his tangka kipi pen men pusi kipi pen kona kipi ke. Laso po bangke la bangke laso tangka ki pi bangke la ke update ta dolo army ta dolo dak si dolablo. Update. Update bangke 2022 Desember ciklo 2022 Desember ciklo lalo. La bangke party ke kiduk jara party po kirum kerek lok pen ke rengun e apote eson bakai kam kem nahi episo esota do anke party panta kemlong po alam pen si nilita ning mesian apot ahok lo bangta itunta duk jara party original party tang nahi po kemra pette neta cholong po alam ta cingthura pet po ukama tha joine si nili bang pidat lo ramrong stame pidat lo stame hala su kachi hang ahut bangke alang bangke nili kan kapasik sa akam si kemrong lo lalu. Kumuha si pinir so tangka. Naso ke Rajen Timung alang like APHLC treasurer lo. Per ke alang ke Lumbajong along ke damtang ex candidate lo APHLC pen ke thur pen ke alang ke CCA president lo pen ke LA secretary lo. Kuan pha tangka kipi ke? Tipi ke 6 lakhs ladak to anglo 6 lakhs atangka lo. So tangka na ni pen la Christian anak betul. Nili naso alam bangke laso agreement alo konsi president sar long tadam lo lasi alang limetang mata pulo nili ke nudun de nili pantana pulo to dun pen surket nangli income po nilong invest dun thasar pu alam siningzelo stame je sar bang ya tax reserve po o nilong tangka be po invest dun pu alang linang che thak lo